ku pelaminan kam asakai kam kerina kelimbu kami bagai pemami nina turangku arah pelaminan kam kerina gelah lebuh kami kabiak seninadu bagai peres pemerendu kerina kam biak senina kami kerina bujur katakan kami membantu saat sempat kendur kujabu dungi ada anak tenda jadi jabes enda bandu keri kata andu menanak tegrina maka bagaim anakku kam dua naskela olah rubat anakku sebelah 3 bapan dua grini menggon aku ya jadi aku lupul kedang rana si barem bujur sejuak tegrina hijenda tambahi kami sitik renan ke tengah dai sentawi dengan Muhammad man bandu kerina kali bubu kami lakam pilih kami rikut kamras puang kami kerinana apai pekam la pilih kami jadi ibas kata tenah kami surbakti mergana ibas dungi peradatan anak kami si beru surbakti bas suari si sendah tampak merari kam kerina go pulung ras kita pulung di tengah-tengah jamburenda basienda perlebih katakan kami man bandu kali bubu ras puang tentu penaringkan teman senina kami karo mergana dube melalangi kekurangan kami ras senina kami sintermeda nang dangi kam kerina kali bubu ras puang bagi man bandu biak senina kami senina si pemeren si paribanan si pengalon ras sendalanan kami kerina lah ketadingan man bandu kerina si kelengi kami anak buru kami terus ku anak buru menteri saja basienda ula kamar tak kerina kami peseh matandu natap surbakti mergana nguda dengan enda kerina si betuana maka belin pengarapan kami si ajar-ajaran kita rusur lako guamat mehuli dengan teng-tengku lebih endah jadi basienda bagaimanaku ngopulung deseh idah du turang kerina karo mergana larndobah bapandu turangdu edandu bagi peres nandenduin terem kami kerina lalit dobahna buru karo pagi dalam dusia jara-jaran raskela kami tutu setendur jabu kerina desireh sangkep tanggeluhe nakku enda manulihankan janah sada pemindon kami ersada pagi arih dur turang sia jara-jaran kam gelah tambah rusur kesehatan kakak nandendu gelah hekala kia banci jadi penggurunta jadi bagaim berito kampe nak kodi kam kasih galang nadi laki dalandu terbeluh tanda indu kami kerina bapandui sebab kam kasih di herna jenda terem kami bapandu terem seninandu sebab anci katakan rumah julu lanai kurang terem kita kerina sungkundu bapandui sienda nakku dalan tapagi usur sia jara-jaran kerinana bagem kuakap makaman bandu ibas tegundu kam senina kami si pemeren, si paribanan, si pangalon ras dalanan asaban Cina kari sekendo dage kata dengan totondo gelahalu bagi banci pagi jabu turang buru karawenda sukses jendanari terus kulebe maka malam PT terusur kerina si barem kata pengalong-alo ibas kami nari katenda kata tambahan bujur ras mejuah-juah man banta kerinana nih empal Ndih, ayo ndai pengantau pengalau-ngalau bas kalimbu kami suruh timergana. Ndih, kambiak senina. Ya, jenari man bandu krina sukun surbak timergana rumah julu rikutkan kata tenak sisa kenduman kami seninandu malam meriah te kami lakam lupa nanakan kami jenari ngukam de tersingat ijabas arbahan dahinenda mungkin melala kekurangan mungkin bas penenahkan jenari bebas pengalo-ngalo kami lebih bebas biak senina lakap kami lihat kekurangan bas penenahkan dupe malam mati kami terlebih-lebih bas pengalo-ngalo dupe siang kena untuk karumergana res kemperahan kerinana endam sirbanca malam mati kami jenari tambah-tambah kemegahan kami bas paksenda
Amin nakia anak kami karomargana lanai rumah. Tapi asa dari hindukrina maka kap kami dahinenda sukses bagi singonggona dahin rumah julu. Jadi enda kuakap krina kam surwakti merkana endam kuakap siman pertahanankan kelah lu bage bicara berat dia sekalian baban tapi ditarsaskan go pastilit permenahangna. Jenari pe kami biak senina tak kurang nungkuni kia kam dubes karena dahin kempuenda. Enda pe setawi kami minta maaf keman bandu asa gege hukur silit kuakap go kami enda kita cakap. Maka neng kami man permain berus sembering tambah-tambah kesehatan ibas paksenda be kurang megegeh tapi tu kami ngor sabu kempu warisi sendak tambah-tambah kesehatan du tambah-tambah keriahan bagai makap kami bas gelar biak senina kap-kap kerina senina du kap-kap kerina sangkep geluh karomargana gelah halu bagai tetap bancari hari tambah keriahan maka kampe sekolah serasi ibas pejabukan kempu tambah-tambah kesehatan du jenari pe berikan Tuhan tetap kembali menate bersabu enda makap kami jenari man bandu kempu buruk karo mungkin baswarisi sendak terem kare kadeta mungkin kuakap melala dengar silangatan dendu tapi adi ngor cabu tentu adi dongi paradatan harus kangen pagi kam ngadati sajangan satu kami adi kam kape mungkin kari dong dahinenda mulih kaku Malaysia naku mabage jadi bersenda pagi ya endam kam tetap hari-hari karas teman do adi kundari kuakap mungkin melakukan dulit pandangan milala merganeri malah bawa kap dulit jadi eman pertahanankan bicara lebih pagi kekurangan tetaplah syukuri kalau kari kuakap merendala bagai lanai banci bagai apa singgo persadakan di bata enda tetap siman kelengan labo guna kelengi bagai man bandu pe kempu kami milala mergana adi burukaro biasa naman jabas jabu karo mergane tapi enda pagi di belukam lau kerahanahan kekelengan andai kam kempu kami milala mergana maka basingan sindau pe kam pagi tetap persada arihnu jenaris keleng-kelengan gelah mulih ka pagiku kutanta pe jenda wajika dahindu krina keluarganta jadi endam kuakap si banci seken kami pas paksenda ija kurang lebihna maka dibata tetap masuk-masuk perjumpaan tenda krina ujur ninta lar ngadi-ngadi medibata ija kita pulung besjambur enda langalit abad-abadna jadi jenda sentabi dengan menghamat nangdangi kam kalimbubu kami emkap ginting manik mergana bagai perspandia mergana ras temanus lalan kerina ijenda menkam kakak berusembiring nin puk kujenda kakak tatap kujenda olah ngadungi kam taguai sangap kam pejabukan bana pejabukan anak kakak ya sehat-sehat kam pediwarienda jadi menkam anak kami si Repi bagai peras babri kami kelengi perjabon donak kujape kam pakai ringan ya keleng keleng-kelengan kaina kelengi nande bapa andu kelengi mertua andu Repi ya bengkilandur sebibi indu jadi siti ku tambahi nang daing kam senina kami suruh bakti mergana khususnya men abang bapa Depi res mama Depi cukup latih akap kena kuah mati pengkep ke perjabun anak tenda ibas jai olah kena tak abang res kakak di bata pagi simbalas sakrina si mahuli tanamkan kena jadi siti ku tambahi menkam anak kami berito kam ngoi kategorikan ngo dewasa anakku jadi ibas kam ngo dewasa lang api kam berjabu ari ngo katakan dewasa ngo banci ikut-ikut ndu pagi li kerja-kerja ta li tenah arah surbakti merganai gelah nambur-namburi latri dah pagi bapa andulan rumah anakku ya menggau ingat du kata ku li pagi tenah reh kau nak ni nama pandu reh lakam
Jadi aku pelabus tuna gedang ngerana cuma totor sepas-pasuku menjuah-juah kita kerina si hadir baslosenda bujur. Cawir kami tua imbas pejabukan beru kami indah tambah-tambah rezekindu. Mungkin bibi bersembiring lanai bo koka aku tandaisa. Tapi gel-gelipan curbatuah meriah ke kami ras. Jadi kuidah dek ayo bibi me teman kumbarenda rusur hari-hari ergani-gani ate kundai. Tapi mungkin kam lane bukok maku tandaindu mebi. Cajam adik ku inget kam barenda bi kam git ke ngajarkan memang kam merambit tapi pertawa ke kambi. Janah man beru edana pe kotakan sangap kami bas jabukan bana beru edana panjang perjabundu murah rezekindu sada tenahku bandu amin nape kam pagi tanah perlajangan adilit pagi kata tenah man bandu duana lape kam kari sempat duana re tanda tangan dulah giasah kujenda beru edana gelahna seh min pagi tanda tangan gue meriah kelukur kami amin nape tanda tangan du giasah saja kuturi ke man bandu uga kami kalak sembiring enda aku adi sembiring ni merga kuakap sebab aku pe bersembiring gelang goten du kalak sembiring enda perate-ate ate nang ateina si mekelak nakal percemburu kel beruedana jadi terbeluh kamu ukurna ngeman bandu pe turangku menggo abai kata abang serah lebay adi berukaroe manja memang manja tapi mencingkat bas dahi kendahinna adi beluh lah kamu ukurna nung tung kerina mengenca tenah kuman bandu duana sangat kami bas jabukan bana sada pesanku adi banci beruedana teleponin du kari rusur bibi ku jainda makana ia pemeriah hukurna sehat ia terus aku pela bobelu gedang sangrana si barem bujur sada kesempatan man kami nah kena kami keleng man kam adi kunon sanga kita mbah belo selambar desa merdeka idah kami sadar hindu kerina enda sada kriahan man kami seninandu kami sepemerendo si pancur batu bagai peres si petren kami singranenda petren nari entah jenari ibas pak senda pidah kami pagi-pagi nari sehingga pak senda idah kami labolit kekurangan ibahandu sikap krina enda kuakap tuhu-tuhu kel yatur kendu alu mahuli uga magapayo uga makatengteng man kam surwa timergana cukup perencanaan nanangi perjabun turang ta si beru surwati repsi ya binguda sentabe mama tengah res mami tengah ibas kesempatan lenda kami lebih maka kam keri luahdu ya jadi ibas kesempatan lenda bahan keri katandu nandangi nandai kamya gelahna namun petading ya pencur batu namun simpur malam keri ataina enda ya bahan ka keri katandu nandangi turang kami ya tadinya Malaysia MKP Cirepi ainda kari ngodua ya resmi lala mergana MKP silih kami bandu kari katando binguda sajangan cak kami rekite-kitekan ngaturkun karena persekolahan kempundu pekarina kami latihan kami lanai bukan mamon terduli kami pernah kamrah ku peceren ngaturkan karena perjabun anak nuturang kami sangat sindai hari-hari kita di rumah memanguda petren sitikal surwati mergana adik kami si bre-bre kembaran kerina resi buru kembaran lit pitu nandenda termkal kami dua di laki mama 5 di berunande telungunahkan padan nande 2 tadi sada ipan curubatu namun simpur emkap bibinguda sada narika bibinguda tading ya igong solder kal kurumah do
Bibingu dan dalan ewan si kutenda. Bingu dah. Ar kita ikan bagi pinakit mereka pinakit na. Kam lang lupa ingatan. Adi bibingu dan dalan sama sekali hilang ingatan. Ay nakap sanina kami sa pemerintah. Serubati merganai arahay niya. Mawagay serubati mergana. Situhuna di ngeranan de kami jende. Ay magagundari mari jende kita. Mari. Permen ku si Toto taling ikaling. Siranto prapat nari. Ay permen kukal. Jadi uli sitik nari karena kata sinday minggu da. Kam situhuna lid nanti kumaura. Engkai ikal kamakalangeran enday minggu da. Asal katakan lu majuah-juah naik kai-kai nandai maraida gelang otak lu mulihia kai-kai asal ni kamu ngerana wah kira-kira belas kan lu gundari turang ai nandai tei aku turang du gelah kering otak du berito agindo mengotah du dekku jumpa ku harus bibingu dai ngomong ke kai-kai nandai maraida Bagaya. Sebab nanda merenda kandu-kandu nakal bibingu dai. Rasu serpan surbat wah. Rumah tawa rahasia. Atai kundai. Sitikan belas kan bibingu dai min ataiku. Engkau nanda engkau. Engkau malam mati sinahkan padanku Tuhan. Mama tengah mama muda. Ipan curbatu ipan tren. Nini karau, nini ginting ipan tren res ipan curbatu. Bibing udah adim barenda ngerana-ngerana kita harus ninikaro adi bahkan nak ikut aku suruh manca maka bicara ku gabian sekali kam tetap jarak-jarak bibing udah endam berito gelah ngutang do telepon indu kamu kurusur ku peceren ku kangen kandu si mana bang ninduman bangku sada kebahagiaan kalman bangku teleponin dua kundai. Endam ya, bagai endam turin-turin nak karma kami serwati mergana. Bicara ku tambahi pesitik cakap penda dahulu. Mempersingiti sulapa kami kalnge. Terlebih-lebih Bapang udan dube. Lampas sianahkan padan ku pancur batu. Yang bestang telma nambur ya kalakna. Makatap merena yang ranaman ko alam dahina kami kupetren. Aku makatap nga adalah sehat nak kunina. Laku tuk rikitikan nyambur. Tapi kapaikan ngut pinakit mas laging kulana. Bagaim karena Bapang udan dubay. Salina kami brito. Bicara guage sekali lang akan berjauh dekku. Bicara liteng nah lereh lah kam pagi. Bagai bahan niya. Kam sa bergancih mamakta. Jakam day polus. Asak. Ayahulah kami lebih laus kita bodoh. Kelana asak kali dulu kami akam sekali kerina. Ya, ikut bodoh kami lebih. Kelanggo asak kali bubu kami sekali kerina. Ya, man kam kali bubu kami. Odan si asak du. Kulu benda.
Ya, hai mankam kalimbu kami suruh-suruh tindu terkitikan melala dengan acara kari kasih tambah ibas kami kerilan kamana kalimbu kami. Ya, hai mankam sejabas kami dan si buku itu gedang tenda. Ya, ai mankam mana baru sembiring, deh terus kendukan lebih. Iya, manbandu kam krina kalimbu kami sembiring mergana. Dinggo kam dai pekesahkan karena kundul kuah tedis kam krina reh kam krina kuarah pelaminan nenda. Subuk kam krina mama kami, impal kami, ras permen kami silaki. Radu kendiahkan mami bagai pina truangku ras permain. Glananggo tampak kampulung krina arah pelaminan glanai lebuhun kami nandangi kalimbu bunta singalo lumas bagai pe singalo cincikan. Saya tidak panjang lebar untuk mengatakan, untuk memberikan nasihat sama kalian, karena berumah tangga ini bukanlah sangat mudah dan sangat enak. Kamu juga pasti akan menjalani masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sakit. Jadi saya mohon kepada anak kami Aris dan Revi, mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bojur ninta mantuhan di bata peran bas kesempatan nenda ibrekan kita kesehatan alu kejuahan. Pertama-tama lebay manturangku selamat menempuh hidup baru. Man bengkila res bibi sehat kena bibi gua jadi penggurun kami permendo. Aku pela gedang sangarana berjuah-juah. Perpulungan sir meriah ukur. Pertama lebih sini amati kami kam kaleng bubu kami girsang tarigan mergana silo cimba. Bagepe kaleng bubu kami perangin angin mergana. Jenari kam krina si kelengi kami keluarga sembiring biliala ibas kata tenah seseh men kami kaling bubundu ijai ibas lakon dahin cini dahikan kita ibas waris sendah kami pe kaling bubundu tuhu-tuhu meriah kel ukur kami. Pertama lebih idah kami dai sangkap ngeluh sembiring mergana bendai terem de kita pulung besingan nenda. Ibas senda lebih impal sembiring mergana turang berumunte ibas sikap nama tunggung nada hinta sendah adalah terlepas arah kai sini cidahkan anak buru kami baik orang tua milala mergana biak seninandu silo cimba langi dah kami gua kam selamain dan pal restoran kami sengget kalau kami dah kami metunggung perteremlah kita senah em kelengna tebung kilena impal kami sembiring mergana nandangi kampal turang jadi arah katena piga-piga ndai biak seninandu bagepe bengkila la ketadingan pendeta mandu sedalanan kata kelengate kal sini sudah kenempal terang kai cini belas kene olah keler banca kiti ukur du bahanca gelah wari-wari sirhenda dahinta sirhenda banjir tersikap nah canda singranar lebih dari suruh-suruhan jadi bagaimana gempal ibas kam jabukan beberi kami anak singuda meriah kelukur kami kalinggu bundu ibas meriah nakur kami artoto kami gelah turang kami pe sedekah netah kurang kesehatan na dibatasi masu-masu sa tambah-tambah kesehatan du turang kampe bagem impal sehat menjuah-juah kam gelah lid gegeh du mencari dibatasi masu-masu gelah halu bage
banci tetap simpar pemerintah ku tengah-tengah Jabundu. Bagian pemen Bandung aku, babere kami, harus anak kami berusuruh bakti, singgokap kami buru ginting munte. Harus ada tetap bari hindu basingan sindau pagi aku. Sekeleng-kelengan kam. Jenari tetaplah pagi amin dauh kam, tetaplah kamu berkomunikasi res bapak mamak ta. Resikap nakadah nurus kami kape, mamandu mamindu. Lak tadi ngin pulang du sulu cimba pe. Adilah bekam bekas penampat nini bulang du. Ras bapak du sulu cimba krina entahlah bokol ni bagai na perjumpaan tena te ku bebre. Jadi bagai berita. Adinggit kita lajar, ibas kurang pesekap sendah banci si banter sikapan. Adinggit kita lajar. Jadi kami pe artoto kami gelak kesangapan sini berikan di bata, eja di bas jabun dimpal kami turang kami, eja di bas beri kami pe anak kami. Bagendam lagedang kami ngerana jenari menbandu pe anak buru kami biak senina bengkila silo cimba khususna ikatakan kami bujur menbandu krina. Ijah tatang-tatang dua jarindu impal kami dah seh maka bagi kata kami dai metunggung kel perjumpaan tabas wari sendah. Tuhan si masuk-masuk kita bujur ras menjuah-juah kita krina. Bujur kanin taman Tuhan go kabre kena cuaca si mehuli. Lau dan mejile pemerintah menbantah. Ijendang rana kami menbandu kam beru kami beru ginting. Sangap kam beru ginting ibas mencabukan beberapa kami sehat kam resada tetap arindu menjuah-juah kam. Bagai man bebere kami sidi laki bagai man anak kami resada rindu naku resada rindu tetap kam ersekutan man Tuhan gelah menjuah-juah kam ibas perdalan dupi pagi mulih ku Malaysia Tuhan tetap sinjage kam ibas perjalanan jana bagi kata syarah lebendai umpamana lika dahin kami ibas kawan jahe bagai pe beras tagi adilah kamban cire tanda tangan dukalah dia itenah kendu bagendam kata ibas kami nari mamindu Tuhan tetap si masu-masu bujur menkam gualah ni kupe adi arkitek kenara jasiman kali membunuh aku tapi arah sembiring enda maidah dengan ribinai pe anak berung ikuti tapi bagai rencana menghudi dahin tenda bagai kudalankan makaniku menbandu kam permenku ibas perjabun kempu sehat-sehat kam sangat kam mencari gelah kempu pe ijape pagi ringan baik ikuta sindau secara pribadi niku buat pagi sangkap dunggeluh ijakam pagi tading gelah kampe pagi mengharga ingan du tading aku si berbagai mencengerana bujur ras mujuh-juh kita kena bujur ibas peradatan kalakaro endam tandana kita nakan kekelengan sentabi dengan Muhammad mankam krina sembiring mergana bagendam mankam sembiring mergana permen kami bagendam turi-turin peradatan ibas kita kalakaro kita kan memandu ginting mergana jenang kami tedis endam tandana kita radu si kelengan rikukan peradatan ibas kita kalakaro pertoton kami sehat menjuah-juah kam krina kinirsa dan arindu tetap ipasu-pasu Tuhan mankam impal kami sehat menjuah-juah kam resnane gemberahan kami krina sembiring mergana sehat menjuah-juah kam terlebih mankam mama kami di tengah-tengah kuta lo cimba si jadi penggurun ibas jabu sembiring mergana resmami kam sehat menjuah-juah kam sebab kita kan kam naringan seorang tua si bas kuta atau lo cimba ibas milala mergana
tetap pertolongan kami segelah kami pe secara pribadi aku ngerana gelah baci jadi pengurun kami dari bagem mankam ibas warienda sembiring mergana permen kami nin kami ka sehat menjuah-juah kambas perjabun dusim baru ya yukun kami pertoton kali mubudu ginting mergana ikut kengai kami ngayukun sa segelah ku tengah jabundu dari bagaimana mana buru kami ginting mergana resturang kami buru sembiring idah kami kecibal perpulungan di tengah-tengah jabuenda terlebih sembuyak kami girsang mergana terbeluh kam mana buru kami ginting mergana kami ngajar-ngajar isa sembiring mergana gelah ibas waris sirahenda rulina kamba baba isa segelah baci muhuli dahin sembiring mergana maka ibas gelar anak berundu mensa kata ibas kami maka bagaim ginting mergana sehat menjuah-juah kam terlebih bengkila singgo cawir metua sehat dengan menjuah-juah ibas kini tuan nakinirsa dan arih du ginting mergana jadi ikutan sembiring mergana kami pe ibas tegun tergelar singalo ciken meriah akap kami jana kinirsa danta tetap ipasu-pasu Tuhan bujur ras menjuah-juah deh mankam patua enam kata kami ibas ngor sada kata kami resnade kembrahan torosindu ibas acara selanjutnya deh Isa kena karena luah sisa kena ibas perjabun permen kami maka arih kam krina kelimbu kami sembiring mergana halu indu lebih karena ranan singgo seken kalimbu utara sepuang gelah na cawir perjabun permen kami bagian kami ibas gelar anak beru arih kam krina manguda bujur jenda sini hamati kami kam krina kalimbu buras puang kami jenda ku pesositik belah aku pe mungkin piga kam lang ngabutan dendu aku Bapak tengah beli tenda. Jadi berketekan kakak tua Bapak sifat lanai di rumah terlebih-lebih kakak kemerahan di tengah-tengah jabu kakak tua pe lanai di rumah. Jadi ibad sedai idah kami kepulungan du krina kalimbubu kami bagai pe terus kupuang kami pe bapana tuhu malam kalati kami la kepetridah katua bapak sifat terus kakak kembrahan lanai rumah bagaimana teku maka bagaimana kakak tua bapak sifat malam matendu kakak tua teman senina ibas rejabu kempunta maka ijagia tadi kempunta ngarak-ngarak lah pertendendu ibas tanah kemulihan nari aku pela beluh gedang rana lanai boku beluh nambah hisa bagaim kakak tua malam atendu natap ibas perjabun kempunta ibas tanah kemulihan nari si barem aku ngerana sitik bujur tambahi seninangku bujur bos Pak Senda sini ngamati kami kalimbubu kami
Tiga-tiga dalanan kam bagi peras puang kalibu kami. Tiga-tiga dalanan kam. Mungkin adina aku secara pribadi ngomaku tandai dukurina. Janah berbagai-bagai tutur nadangi kam ku aku. Adina nun arah tak cibal. Rikutkan kinir sadanta di tengah-tengah kuta lau cimba. Makana kam sia turunakin anak berungku. Engkau jadi puang kalimbubu buas Pak Senda. Tapi erdendankan bere-berendo tapi kempundo anak kami si Pelita. Makana ibas Pak Senda lain ka cibala berkundul ta. Jadi bagian Pelita ugai dahdu kepulungun kalimbu bunta jendanari kupudiwari beda sitik karena pertuturan ta di tengah-tengah kutaan ta lau cimba rikutkan sembiring mergana erdandankan erkitek-kitekan kakak bapandu likaya sebiak kalimbubu mekap anak berungku. Jadi bahasa denda nendulah pagi cibalna dekune pagi ertenah tarigan mergana sia turunakin kita je kalimbubu tapi kam anak beru ikutkanlah arah anak beru. Bagepe puang kalibubunta tambar malam mergana. Adi nendu kari arah aku aturna je kalimbubu. Tapi tenah kena kam pagi je tegun anak beru. Ikutkanlah panggung duka anak beru menteri. Bagenda ia maka kita teridah si keleng-kelengkan. Bagepe teridah kita ersada. Ibas sangkap ngeluh kita kalak karo. Labau kuakap aku mata hajar nandangi impalndo bere-berendo anak kami si Pelita gelanamin ibas jendanari kulubenda adilit kerjaandu tenahkanlah ia bagi arusna. Ula nendu aku bapana siraduras kita itanah lau cimba. Mankam kalimbubu kami bagai peras puang kami. Endam tersitik kata aku belaskan. Jadi pengharapan ku sitikal nandangi permain si buru ginting. Ibas pikir-pikir wari si lewat. Kam gosahkan jadi buru ginting di tengah-tengah kutanta lau cimba. Terlebih ginting munte bagepe ras girisang mergana bagepe barus mergana lagi tadingan tambar malam mergana. Maka Pelita suruh siti ngerana permena perpulungan semeria hukur sentabih kam man kalimbubu kami sihamati kami lagi pilihin kami simpan marga melalah kekurangan kami kalimbubu kami maafkanlah kami emlah dalanna kami ngajari kami turang kami jadi ulah bujur kel sehkan kami membantu turang kalimbubu kami
bagaimana anak beru kami, lah pilih kami arak-arak kena kami. Mulai rencana kerja permen kena entah bekempu kena. Maka dibatalah si masuk-masuk kena, sehat-sehat kena, cawir kena metua, bujur. Alaukan iya, dua hadat lebih alaukan. Ayo makana teruskan kusing alau cikan. Palukan gedang ta sebab kalimbu kami singalau ulu masyarakat singalau cikan sekena karena luah nandangi kalimbu kami simbering mergana. Kita nak berdai, tetap kita arah budi permenta. Tetap kita arah budi permenta. Jangan karena semuli sumpit ia turutkan. Hula kam lewe meskundul kampung kami, tetap kam tedis kuingandu semula. Iya, ari nanggo kam alo kendu karena luah kalimbu kami, ay makana gelana saturkan ka sidai kalimbu buta. Iya, karena ose sibas kalimbu buta, sikosukan buangta Baji Iosari Itang Tani. Iya, jaduk kari fotoe Iosari karena luas si bereket kali buta. Osari. Kejadung kam sesam selaman kam kalimbu kami sibiring mergana ras kalimbu buta singalau lumas ras singalau cucikan mulihkan kakam kari kuingandu semula mundur kam mulihkan kam kuingandu semula kam kalimbu kami sibiring mergana kejaku kam dung selaman. Mundur kam secara manjar-manjar.
Iya, hei, suruh tidak kena mancar-ancar kalimbubu kami. Sembiring mergana. Go elo kendu karena pas-pas ibas kalimbubu tanari. Tetap kain dari pas-pas Tuhan. Emang karena tambah warina, tambah kerukurendo. Bagai mina kalimbubu ta. Air dolat nakam ibas jar jabu karena permen kami. Iras erdemo, ras berusur bakti. Bagai penandangi kampung kami singalo lumas singalo tutikan ulah kita utama sangkut ukurndo perjalankan langabo enda panggung nandangi kalimbubu telu-telu sendalanan maka bugui kami menda acara karena isyakan kami nandangi anak beru surbakti mergana maka naruh kalimbubu kendang si bugui ibas bungna man bantu suruh jabatan kami ngewanci bugui kendang ta. Emang kena kam kalimbu kami sembiring mergana. Babai kalimbu utai kundul kam je hari-hari kam janaman belau kam nina mami ras turangku bagai pekam kalimbu kami sembiring mergana janah ngisap kam ras kalimbu uta buang ta. Ya, aiman kam kerina kalimbu kami. Surbati mergana. Asakai kam kalimbu kami surbati mergana. Ku pelaminan kam lebih kasih lebuh ka kalimbu uta si telu-telu sedalanan.